sapunika resiwa Wan saja hadiasa punika daging baos ide resi wamana majeng ringlingih ide sang prabu sang nerapati tujuan minakadi de resi wamano ngobabaos kadi asa punika wan rahyo makelingan lingit ide sang Prabu balik salit arsa wau mireng minakadi baos resi wamana kadiasa Dewa Ratu Agung sane mangkin berangti minakadi pentan kayu ni desa prabu titiang mangkin ngonta kita sang Prabu Wamana yen sujatin tujuan titiang muntah minakadi kuentanan lingit pandita tujuan titiang untak palung wiratu boyo jo titiang ulung surdarmo wacana palung wiratu gales cawe napi ne arasang pandita hingga sana mangkin gelesang palungu pandita mau bawas napi sana jaga arsang palungu wiratu rasi wamana rares Rewawa sapunika minakadi pengandikan ide sang Prabu sane mangkin digelis kecawis antuk ide resi wamana hingga
ing Ratu Sang Prabu Bali yening adiasa punika pengandikan Pulungguhi Ratu sane mangkin titiang jagi madu Prade Ratu Yukti Sweco Yening sayu wakti Palungguhi Ratu jaga mapaicereng sikian titiang wadah ngaturang para musuh semua sana Bapa Nunas sayu waktinya nerat Bapo meriki gumanti jago pacang Nunas pican Palungguhi Ratu sane pinik kamu mangken Bapo tunas Bapo sane lungsur Bapo wandah jo morkulinggi wandah kade dan jemaah kue genah sane lungsur titiareng Palungguhi Ratu wandah je tigang langkah imarnya nera